gampang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى بانجنا نقول بين حقيقة في أبو جدين بدأ يسكتي لدوي سورة الأنفال. الله تبارك وتعالى fecci gomɗi ɓe ɓen tentini aranɓe ɓen faade e pecce ɗum woni alhaali maɓɓe on ka aduna ɗo o ɓanginoya ha joni pecce maɓɓe ɗe o fecci ɓe pecce ma o ɓanginoya pecce maɓɓe ɗen kadi ka sakkino ɗum woni ka yawmal qiyama. أوي كان الله تدل مولود إن الذين تبتي آمنوا كم جب وهاجروا بفري وجاهدوا بتنر بأموالهم جول مقبل وأنفسهم بوكيج مقبل في سبيل الله إن الله والذين آووا ويرن بفرد ونصروا بوالد أولئك بيدو بعضهم يوغا بأولياء ويرن ببعض يوغا والذين بن آمنوا قم بكون ولم يهاجروا بتو بفراد بقم ديني كون بفراد ما لكم أدناهم من ولايتهم immorde woni yondirgol e maɓɓe heɓtodirgol e maɓɓe sifa heɓtodiran ferɓe ɓen min shay'in immorde e hay hunde hatta yuhajiru haa ɓe fera. kono noon wa in istansarukum si ɓe ɗaɓɓiri on ballal si ɓe wallinori on ɗum woni ɓe ɗaɓɓiri on ballal fiddini e nder diina kan fa alaykum haray no fawi on an nasru ballal ngal ɗum woni wallugol ɓe sarti illa ala qawmin si wona hara ɓe ɗaɓɓiri on ballal e hoore yimɓe tawɓe baynakum no hakkude mawɗo wa baynahum e maɓɓe mithaqun ahadi si koye ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓiri on ballal haray on newnanaka wallugol ɓe wallahu allahu on bima hunde wo hunde tamaluna ko on ɗon gollude kon basirun ko sutiiɗo. haray diina men kan ko diina timmuka e cende ɗen te fo majji hakkude men e allahu huwodira ɗen hakkude men ene yimɓe ɓen ka aduna ɗo ko diina timmuka moftuka ko ɗum waɗi haray alana en enen julɓe ɓen si wona hittingol faama diina kan haqiqa faamugol alana faamugol fiitun no juuli ren en hoori ren e ko nandi hen ɗum woni asli on goy. kono madama hiɗen ka hoodere ɗiɗo leydi ko wiyete kon alkawkabul ardiya aray no haani ka faamen hakkude meɗen e ɓe wuurduɗen ɓen kadi ko hunde hittude ko mawlana si ɗen majjama tum
adday bonondaaji tawɗi ko wawata ɗi jittude kala han heɓorta. Allahu tettuɗo mawɗon e oɗo aya o sendi julɓe ɓen fecce tati. Feccere aranere nden ɓen gonɗinɓe ɓe feeri kadi ko wiyete fergol ko eggugol e leydi keferanka ko yaha e leydi l'islam ko wiyete hijira. ɗum ɗon nelaɗo maki la tanqatiu lhijra hatta tanqatia tawba wala tanqatiu tawbata hatta tatlu alshamsu min maghribiha. Idan alhijra baqiya, fergol ngol ko heddi ɗum. Fergol noon no mari maana ka luga, no mari maana ka sharia. Amma fergol ngol ka sharia ko eggugol e leydi keferankaku fi diina kan ala fewirde ɗum ɗon yaha e leydi l'islam ka tawata diina kan fewire ɗum. Ɗum ko wajibi e kala julɗo, kala nde alhaali o landi ɗum ko wajibi e waɗote. O newnanaka wonugol e leydi ka diina makko kan ala fewude, haysi aduna makko on no fewude, tawa himo mari feere eggugol ɗon yaha nokku goo ka tawata diina makko kan feeway ta kadi ɗum no woti. Si o waɗi ɗum aray o waɗɗitike bakkatu kabira min kabairi dunub. No ara ka bonna golle on tigi ɗen fes iɗen andi aya mo Allahu yewtuno fi julɓe aramɓe ɓe. Edan ko wiyete hijira. Allahu tedduɗo mawɗon noon o wi inna alladina tabiti ɓeeɗo amanu gomɗinɓe ɗum woni sifa arano wa hajaru ɓe feri. Joni ɓe waɗi honno ɓe eggi e leydi honde ɓe e leydi honde fi hon ɗum ɓe eggi e leydi keferankaku ɓe yehi e leydi islamu fi dina maɓɓe ka. Tigi mani to ɗum ara jaɓaɗi andi kamo ko ɓe wiyay ngal ɗo gandal no wawi wonɗo nangude liƴƴi ma wonɗo wañude kala ngi hendiɗa ko ya jogi to ettoɗa ala futaki. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Kamo ko ɓe go wi ngal gandal ko mbarodi ma ko wañugol, windugol ngol ma maandi ngol ko ɗum woni jogitagol ko waani ko. E maaki kamɓe karmo koɓɓe no tawa e komo yaagal nde waaña jawre hendoɗaande accitaande a humaali hanno accitade ɗum ɗe ndeya aray no tawa e ko woni ɓuri ɗum wonde komo yaagal rewgol e masala diina onon kamo mandirde manon kamo manditade tan haray atti ko reenoy ɗum. Idan ɓeeɗo gomɗinɓe ɓe feri kadi wa jahadu ɓe tinnori bi amwalihim jawle maɓɓe ɗe wo anfusihim e wokkiji maɓɓe ɗin fi sabilillah e nder laawol Allah kon. Ɓe tinnori wokkiji ɗin, ɓe kurki ɗi, ɓe yangi ɗi, ɓe gollini ɗi, ɓe tinnori kadi jawle ɗen ɓe dépensi ɗe. Tawani ɗiɗo tinnareji fof ko waɗi ko fi sabilillah ko e nder laawol Allah kon. Fi dina Allah kay yo ɓanta man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kala hittinɗo tawi ko fiyo konngol Allah no fiyo dina Allahu kam ɓanto yo yaaru yeeso haray ko on ɗo wiyete wonɗo e fi sabilillah. Alhaaliji ɗum noon no sunini ha hande, hitteji no woodi ko morana hande, dépenseji kan no woodi ko morana, wonkiji ɗin no kurkede moƴƴa, jawle ɗen no kurkede moƴƴa, bal wonkiji ko no weeɓitanade hiɗe weeɓitade e honduko finkade, ɗi wakkili darade yeeso feddu finkade, ɗi daro yeeso kaafa, kono taw ko fi gonɗum hala ko fi sabilillah. Landal moranangal
jaabawol makko longuri mawnude a yiyata qatilu ka qur'ana ma jahidu ka qur'ana siwana ko fi sabilillah abadan a yiyata a yi'ani a yiyata kadi iwrade allahumma iwri ene laaɗo sallah sallam kono sunini ha fiyake on nde on noon woodi hande hay karamokoɓe hananoɓe ɓen tawɓe allah no jonni ndaygu gum hananoɓe ndayginande yimɓe ɓen e fiiɗi am haaliji kono ɓe huccini toon so sabu yoga e fiya kuuji yo allahu tabaraka wa taala wono ballo men Allah wono ballo men ɗaɓɓude weltare ko wiyete kon saad ɗaɓɓude weltare leñol mum ma weltare fedde mum wa hakada tayle wallahi l'adim ona non haniri fes nayo daare hoɗitorɗo ɗum almuhim allahu azza wa jalla o yewti fi ɓeeɗo ɓe wiyete muhajirin والذين إبن آووا ويرنوا ببي مانا نيوينا ببي كبيرا نيوينا نبنو بويرا ونصروا بولي دينك كيلو يتي أنصار مهاجرين كمكة ابن وإنلاد صلى الله عليه وسلم في ونلاد ansaro en ko citoyen ɓe ta kamɓe madina ɓen tawɓe ɓen werni feɗɓe ɓen mana newinaniɓe wi kaɓe weera newinaniɓe kadi no ɓe weerira jonniɓe kaɓe wona newinaniɓe kadi no ɓe wonira sendude e maɓɓe ko ñamete sendude e maɓɓe ko yarete ko sendude e maɓɓe piiji ɗin fof annon mo heeɓi ka waala heɓade ko ñaama ko seeɗani o wonata ɗon o yalta o yahano pugo haray ɗum ɗo hani hakkude gomɗiɓe allahu ɓen tabaraka wa taala e kala nokku e kala zaman ko ni haniri hakkude gomɗiɓe ɓen ina ko liddoriri e ɗum ɗon tawa so heeɓi feere kañum faaɗi nanayi julɗo ɗimmo mum sago mum koyo yaltu ɗum si koye bitiki sago makko koyo yaltu ka bitiki to faaɗi nanayi moɗon sino heeɓi feere faaɗi nan gommo ha o yaltu siko e leydi faaɗi nanayi moɗon ha o yalta ndo hana hakkude julɓe ɓen wala o e barawo haray wonani ko ɗum wansi allahu tedduɗo mawɗo mo wi ulaika ɓeeɗo baduhum yoga maɓɓe awliya'u woni waliyaɓe badin ɓeya awliya woni ko ɓuri handude badin e ɓeya e ɗini siɓɓe maɓɓe ɓen ka damɓe kono alhaali o wonani woniri hakkude maɓɓe kañum ko ɗum waɗi ko raɓɓiɗi kon ɓaawa muhajirina en iwde makka seeno madina nelaɗo sallah sallam ɓe gandi juulide nde ɓe addi dillude men ko masjidul Quba ay ɓe yiwi Quba ɓe naati madina ɓe woni ɓe ñiiɓi ɓe darni juulirde maɓɓe nden ɓe fottini ka nder juulirde toon ferɓe ɓen e takamɓe ɓen ɓe siɗɗiɗiri ɓe ko wiyete ukhuwa islamia on ɓe siɗɗiɗiri hakkude muhajirina e ansar ɓe ndaara iwruɗo makka ɓe ndaara iwruɗo madina on noon iwruɗo makka on no acci siɓɓe mum ɓe jibindinaɓen jaɓaari l'islam no makka wonɓe madina ɓen simbuɓe ɓen siɓɓe mum nene goto ɓe baaba goto babbiraɓe ko hina gasa ɓe wallodirde ronidira ɓen ɓen jaɓaari l'islam nelaɗo ndaari jaɓuɓe l'islam ɓen iwri makka e jaɓuɗo islam wonɗo madina ɓe ɓanninoɓe ɓenna onon ɗo ɗiɗo ko ono woni musidɓe ka diina kala ko tawata kon ino hani hakkude musidɓe nelaɗo sallah sallam yamira ɗum gollitirgol ɗum hakkude maɓɓe yehi ha ka ronidirgol ha tawi fewno kono fewno nden ñande si muhajiri fatike ko siɗɗo makko ansari o woni ko ronatama ko wacci ko ɓe jogiti ɗum hakkille jogita ko yahi ha takaɓe madina ɓe gayeno goɗɗo emo inna musidɗo makko o nelaɗo siɗɗidiri hakkude maɓɓe o
o inna miɗo mari cuuɗi ɗiɗi o yalta iɗuya suudu o jonnamo suudu ɗum kanko wona e suudu simo mari cuuɗi ɗiɗi ɓe sendoɗani feero kewal simo mari dorokaji ɗiɗi ɓe sendoɗani simo mari mbuuɗi ɗiɗi ɓe sendoɗani mo kala mbuu bal yahuno ha heɓi e maɓɓe wiwɗo miɗo mari sonnaɓe ɗiɗo o wiyani siɗɗo makko iruɗo makka on ndaaru ɓeeɗo sonnaɓe ɗiɗo kala ɓuranɗoma mi seeray noyi ɓe andi ñawol l'islam de na si oɗon ɓuranma mi okkete mo la aden e sonnajo mum o resiniraka sonnajo makko on fiiɓe ƴettu sonnajo on o resina goɗɗo goo daganake mo ka o waɗi o sonnajo makko ɗa kam koni waɗi sonnajo makko o wiyamo ndaaru kala mo faalaɗa mi seeray si edda makko on timmi mi waɗante fere on resa on Abdourahmane ibn Awf mo siɗɗinira on wi ɗum Abdourahmane ibn Awf kono julɗo kan no hani wonde soobiniɗo wakkiliɗo Abdourahmane ibn Awf wi ani weeɓi tannomo ɗum ɗon barakallahu laka fi malika wa ahlika dullani ala suuq ko du'animo indi Allah waɗane barke ɓe wure ma ndin e jawdi ma ndin si goɗɗo weeɓitanima laaɓal fe ndu du'ano kono tindinan ka ɗumon o tindinimo ka makiti o woni himo sooda himo yeeye o soobini o hettini Allahu tabaraka wa taala yaññanimo ha o woni patron jo hoorejo on e nder Madina ko ɗum waɗi ɓaawa feƴƴingol nelaaɗo sallah sallam ɓe guure nelaaɗo nen kanko finance ɓe duuɓi himo finance ɓe ɓe idan ko ɗum waɗi allahu inni ulaika ba'duhum awliya'u ba'd hay o ɓanginanen fi muhajirina e ansar sabu sayo o wi walladina ɓeeɗo noon amanu gomɗinɓe kono walam yuhajiru ɓe feraade anndi ɗo ko alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabili bi amwali wa anfusihim fi sabilillahi walladina awaw ay walladina amanu wa awaw ina wonde ɓe wenno ɗum ɓe gomɗinaade ko ima noon atti joni noon ɗo walladina amanu walam yuhajiru ɓe noon gomɗinɓe kamɓe kadi ɓe naati l'islam ɓe jaɓi l'islam la ilaha illallah muhammadu rasulullah e kala ko julɓe ɓe jaɓi ɗum ɓe jaɓi kono noon walam yuhajiru ɓe feraade on saha hay ko waajibi mo gomɗini yo feru anno heno goɗɗo ka saare mum ma ka leydi mum ma ka leysi mum ma ka fulato mum kañum toni julɗo ela sala sallam ko ɗo si ɓe imminino jaggi hadise on ka Bukhari e ka Muslim si nelaɗo imminino ɓe yetetono ɓe yahe haɓon e inde Allah fi Allah kala ka hewtuɗon weeɓitaneɓe gotel e piiji tati kala ko ɓe nooti e muɗum jaɓo weeɓitane ko silmugol si ɓe jaɓi silmugol alhamdulillah tertoɗon ɓe si ɓe silmi aray jogite juuɗe mon ɗen ganin maɓɓe andineɓe ñawoje dina ka yamironɓe yoɓe iwka leydi maɓɓe ɓe yaha ka julɓe ɓe si ɓe jaɓari ɗum andinonɓe si ɓe feri haray no wodani ɓe ko wodani julɓe ɓen kon no fawi ɓe ko fawi julɓe ɓen kon mana kala ko julɓe ɓen heɓi ɓe sendoɗen kala ko fawi julɓe ɓen no fawi ɓe kono si tawi ɓe silmi ɓe jaɓaari ferde haray andineɓe hay huunde ko wodani julɓe ferɓe ɓen kon alanaɓe immote jawdi kon hoyi e ko nandi hen immote e fayi ɗum ɗon alanaɓe kono noon ko julɓe alhamdulillah ko ɗum waɗi allahu inni walladina amanu walam yuhajiru ma lakum alana'um min walayatihim immote e waliyankako maɓɓe mana siko waliyankako wongo hakkude ferɓe ɓen e takamɓe ɓe min shay'in hay hunde hatta yuhajiru ha ɓe fera kono noon e hoore ko ɓe feraade ko way islam sarokol si ɓe wallidori on ɓe ɗaɓɓiri on ballal onon julɓe ferɓe ɓen fiddini e nder diina kam mana keefeero haɓiiɓe farama yoɓe accutu diina maɓɓe kam ɓe haɓiti e makko fil l'islam o na de fiddiji aduna ko fiddini fil diina kam haray fa alaykum nasr no fawi o wallugol ɓe si ɓe nangodiri e woɓɓe fi diina kam aɗa fi ɓe ñawɗi ɓen maahi ɓe ko nandi hen maahi ɓe tooñi ɓe maahi fiyakuuji aduna la wa in istansarukum fi dini si ɓe wallinori on ɓe ɗaɓɓiri on ballal e nder diina kam fi diina kam aray fa alaykum nasr no fawi on wallugorɓe e hoore ayɓe maɓɓe ɓe illa ala qawmin si wona hala ko ɓe ɗaɓɓiri on ballal ko e hoore yimɓe illa si wona ala qawmin e hoore yimɓe
tawɓe baynakum no hakkunde moɗo wo baynahum e maɓɓe mithaqun ahadi. Amma si ɓe haɓidi e heefere ɓe kono ɓen heefere ɓe tawɓe ahadi no hakkunde mo won o yewtirta en ka fuɗɗode suratul tawba ko annon no sendi ka julɓe ɓen e heefere ɓen ƴettoɗa ahadi o diplomatie ko wonde yiwde no yaha hakkude rewɓe hakkude leyɓe ɓe leyɗe ɗen no dagi ko ɓe faama ɓe wiyata no jooɗo ɗo e aybingol laamuji julɓe ɓen koɗum waɗi si ɓe naɓtude e leydi kaari ko noon si ɓe naɓtude e leydi kaari ayna wawi wurude a naɓitata goɗɗo kono noddirtama kal islam ɗe sikka ɗe julɗiɗe dariɗe e leyɗe heeferɓe ɓen ɗi lekkolji dariɗe e leyɗe heeferɓe ɓen ɗi facilité ji julɓe ɓe wonɗi ɗin e leyɗe heeferɓe ɓen si naɓital alano hakkude laamuji ɗin ɗiɗi ɗum newotano tenti ka anna on sendato newotano ko e zone jama o yo terɗuɗi piiji ko ɗum say fawsani hafisahullahu ɓe makay kala wonɗo wadde motaba e darsuji maɓɓe ɗin e wasiji maɓɓe ɗin on nana heɓe maaka ɓe wasiyo ɓe maaka ya shabab utruku siyasati li ahliha aw utruku siyasata li ahliha terte haala politique terte haala fi ko yowodiri e ɗiɗo piiji fi yimɓe muɗum ɓe ɗum no mari yimɓe kala hunde inde mari yimɓe mayde o si darnugol suudu ari ɗo eɗen andi ko ɓe ɗaɓɓitete si ñappugol ndu ari eɗen andi ko ɓe ɗaɓɓitete si hunjagol ɓurana ari eɗen andi ko ɓe ɗaɓɓitete kala hunde hinde mari yimɓe mayde o anduɓe ɓe fi hunde nden piiji ɗin yo tertaɗe yimɓe majji on si yimɓe hunde nden ardike fi mayre ɓe laaɗi ɓe nunɗi badde heɓote mo anda fi hunde nden si uggike e mayre ko o laaɓi reedu o ko bone yaltata Cheikh Fawzani hafizahullah kamo ko ɓen sifoto ɓe hannde ko min baqaya ulama salaf ko tawaɓe e kedde kalamo koɓe salafu ɓen e ɓuuɗo zaman hafizahullah tabaraka wa taala wa ra'ahu idan aray siwa joni si tawi woni ɓe haɓidi e yimɓe ɓe julɓe ɓen ahodi ndi dagaki fettugol ahadi haray dagaki wallitagol ferɓe ɓen e hoore maɓɓe ɓeɓe haɓidi ɓen ko yimɓe ɓe ahadi woni hakkude maɓɓe a haɓay mo haldunoɗa ɗum haray aɗirino ɗum aani boni ɗaɗi boni julɗo ɓe fittata ahadi ɓe andi en jangi ɓawa gawa ma tahafanna min qawmin khiyanatan fambirde ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin ɗo ko diplôme mana ko noone huwodiral hakkude yimɓe ɗi no l'islam won l'islam hay fi diplomatie hakkude yimɓe ɓe himɓe yewtiri muɗum tawa kono e hawrodiri e sharia dina meɗen kan ko ɗum waɗi illa ila qawmin si wona hala ko ɓeɓe ɗaɓɓiri o mballal ɓen koye hoore yimɓe si wona e hoore yimɓe baynakum tawɓe no hakkude mo wa bayna maɓɓe mithaqun ahadi wallahu allahum bima ta'malun hunde o ko on ɗon gollude basirum ko sutiiɗo aray ɗum ko fi julɗo ɓen o yewti en fi julɗo ɓen ɗo fecciɓe fecce tati walladina ɓawa yewtude fi gomɗinɓe ɓen mo yewta fi heferɓe ɓen walladina ɓeɗo kafaru heferɓe ba'atuhum woɓɓe maɓɓe awliyahu ko weldiɓe ba'adin ɓen e julɗo ɓen kañum weldi julɗo ɓen ba'atuhum awliyahu ba heferɓe ɓen ba'atuhum awliyahu ba amma heferɓe ɓen ba'atuhum awliyahu ba ɓe jaɓi ɗum ka ɓe jaɓa kala kefe no nde dari haɓugol julɗo a tawi ɓe heferɓe no wonde e makko ka eɗan wilaya on hakkude maɓɓe ko ɗum waɗi ɓe jogii ko wiyete kon ga'idaji ɗe ɓe wallini hakkude maɓɓe fayda enen e andade mo anda o siyasa o anda ɗin piiji o anda ɗin piiji ɓe jogii policy hakkude maɓɓe mo hay goto e maɓɓe yaltata e muɗum ɓeyda ɗum goto e maɓɓe susta yattude e on ɗo hakkude maɓɓe toon ɓe yettodira toon kono hakkude maɓɓe e goɗɗoɗa koɓe yaɗunɗo hay koɓe jungo woto na allahu tawɗo wi illa tafaluhu si on huwari ɗum no heferɓe ɓe woni no ba'dum awliya ba'd onon gomɗiɓe ɓe wonon welduɓe wallodiroɓe si on huwari ɗum takun hino laatade fitina ɗum fitina nambara masibo fil ardi e leydi ɗin wa fasadun e bononda kabirun mawnuɗo sifa ko wonde yiwde kon hande
ko waɗi haa tawi julɓe ɓen hewti e wataade mo hewti e mum ɗo e kulol e lo'ere e jaasere ko sabu ɗum ɗo koko allahu inni e waɗɗo salide waɗde fodde noon en artaali ɗon koko allahu wi ko fitina on ɓeydoto mo yaara yeeso masibo mo ɓeydoto mo yaara yeeso yantataale e hoore hay gooto si wonaa e hoore meɗen wallahu almustaan walladina ɓeeɗo amanu gomɗinɓe wa haajaru ɓe feri wa jahadu fi sabilillahi ɓe jinni e nder laawol allah ngol walladina e ɓen aawo welnuɓe ɓe wa nasaru ɓe walliɓe ulaika humul muminuna haqqa ko ɓeeɗo woni gomɗinɓe ɓen e haqiiqa wona faala anndude ko homɓe woni gomɗinɓe ɓen haqqa ɓe allahu inni haqqa e haqiiqa e goonga ko ɓeeɗo walladina amanu go iman o mo timmani ɗen janngude alhamdulillah eɗon anndi kono wiyete iman kono wiyete arkanul iman lawasimul iman shu'abul iman labudda ɗum timma ɗiɗi ma tu wona hijira on amma hijira no mari noneji hijiratu qulub hijiratu abdan hijiratu amal en jangii ɗum ka na ma ɗum hiji amma fergol ɓanndu no si haton jini si wona ɗum ferirgol ɓernde nden e golle ɗen ferirgol ɓernde nden ko iwgol e ko boni kon iwgol yiɗugol ko boni kon e hoolagol ko boni kon yaha yiɗugol ko moƴƴi kon e hoolagol ko moƴƴi kon e ko nanndi ferirgol golle ɗen ko iwgol e golle bonɗe ɗen yaha e golle moƴƴe ɗen amma ferirgol ɓanndu non concerné e gugole leydi yaha e leydi si alhaali on nanndi kono ko laabudda minal hijira na ɓe waɗi hijira kala noon hijira moɓe heɓ hawndidi e muɗum wa jahadu fi sabilillah laabudda kadi wona jihadu fi sabilillah amma walligol jihaadi won kiiki ma jawdini ma dengal ngal e ko nanni jihaadi ko tinnagol na kaafatu na sottugol kaafatu keɓa gootal e noneji jihaadi ɗum niraaɗo maaki mo yanki fisde ɗaɓɓugol gandamane ko huwa fi sabilillah wallahu budda min al jihad ma julo ɓe tinno walladina awaw e nder wernuɓe gomɗinɓe feri ɓe wa nasaruɓe walliɓe tawa si julɗo fewnitike ka ha wawɗamo wallude ka hanuɗamo feppodiri e walde ko ɗiɗa wawi wallude ta walla hen kala no noneji barbat feppodirɗi fewniɗi allah wi timminɓe ɗiɗo sifaji nayyi ulaika humul muminuna haqqa ko ɓeɗo woni gomɗinɓe ɓen e hoore goonga yo allah waɗe e jeyaɓe maɓɓe kono yo allah waɗe ɗum watta e jeyaɓe maɓɓe labudda madama o wallini sartu ida fogida sartu fogida almasrutu aleyh e wata sartiji ɗin no wallina e ngalaɗe gollitirde joɗoɗen ɗum e duwagol la ko en gollitiraɗi duwoɗen noon ɗum ɗo woni ñawore maɓɓe nden alhaali maɓɓe on ka haqiqa joni noon ka ahira kon no wodane ɓe lahum mawfiratun wa rizqun karim lahum mawfiratun no wodane ɓe yafanede bakkatuji tagaɗo fof fanje ɗiɓe woni fanjude ɗin allahu yafanto waɗi wa rizqun karim e arsike tedduɗo o ka aduna ga o ka ahira o arsike tedduɗo ko ɓe arsika konkuure ka annaga ko arsike tedduɗo laaɓuɗo ɓe henndora kan no laaɓi no teddiri ko anna ko gomɗinɓe ɓe kotaako ko waɗi ɓe gomɗinɓe ko ɓaɓe reeni e ko bollitata kon iman walladina amanu min badu ɓeɗo gomɗinɓe ɓaawo bimana aramɓe ɓe wa hajaru ɓe feri wa jahadu ɓe tinnima an ko wondude e moɗon fa ulaika minkum anno kadi ko jaaɓe e moɗon anndi on fuɗɗotaani kono madama kamɓe kadi ɓe heɓɓitiki gomɗinal ngal ɓe tawti on fa ulaika minkum wa ulul arhami oɗo firti o dowga ɓaawa hannde kadi yaajugol diina kam ɗuuɗugol gomɗinɓe ɓen
ande kadi muhajirina en heeɓi siɓɓe mum gomɗinɓe ansar en heeɓi siɓɓe mum gomɗinɓe o wi wa ulul arhami joomiɗaɓe enɗammaji ɗin ba'duhum yoga maɓɓe awla ɓuri handude bi ba'din e yoga fi kitabillahi e sharia allah andi fewnoga wonno muhajiri onmo mara siɓɓe makko gomɗinɗo ansari onmo mara musidɓe makko gomɗinɗo hari ko muhajiri on e ansari on woni musidɓe joni noon mbay mo kala maɓɓe heeɓi gomɗinɓe yaaji haray hande kadi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah karonidirgol wo ka waliyodirgol wo amma weldigal siddan ka ko l'islam fu ɗum ɗon no heddi hañande o maɓɓe al muslim ahul muslim namal mu'minuna ikhwa amma wilaya wirasa on heftodirgol fironidirgol ngol e waliyodirgol ngol ta oɗo resina yooɗa ɗum ɗon ko ulul arhami on mana makko on ɗo wona ulul arhami e yimɓe mawalis ɓe mana wigol ko jeyta ɗon ka ndeyoɗe na ɗum ɗo oɗo no yaaji ɓuri on ɗo oɗo no yaaji ɓuri on ɗo inna allaha tabiti allahum bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in imam rahimahullah Yusuf yang dia kalau mau kau Allah tabarak wa taala no ki be ma morna do sendi warta ni hilla kadi en ko jangude kon defte mabbe den o heba e faamu mola nan do Allah asbe warta no illa wasiga en ko faamu bawo yobde bi hajjungu nyaawoje mudum mo hajji wajibi e mo hajji wajibaki e ɓurano mum ngal o yewti ka hajjungu fuɗɗeteɗon e saa'i ka hajjungu fuɗɗeteɗon nokku on e saa'i on alhamdulillah eɗen yanana siɗɗo men on o ɓanginani en ɗum jasahullahu hayra haray mo yewta ɗo joni si fewndike saa'i ka hajjeteɗon allahu arsikima hajjugol yo allahu newnan en newnan ɓe hajjari ɓen o jabbana en saa'i ka hajjeteɗon fewndike allahu newnanima hajjugol ngol a yeehi a hewti nokku ka hajju mum fuɗɗeteɗo aɗa ɗa hani andude kadi ko honno fuɗɗorta nda sewtane faami ɗo ko tarjibu haqqilɗo e laɓe ko andingol ma ɓural golle ɗe e andingol ma ñawole majje o e andingol ma saa'i kade golleteɗon e nokku kade golleteɗo ɓawa ɗum andine noɗe gollirteɗo daseɗen famde ndiko watta hilla yo tartibe koko yeten kene garmo koje no jooɗo so ƴetti toɓɓere masalan so ƴetti fi salligi o soggane iwde honno wiyete salligi kono ni maana salligi ka luga maana wudu ka luga kono ni maana wudu ka sariya hono ni ñaawowe mum honɗum woni sartiji mum hono ni rukunuji mum honno gollirde ko ɗum ɗo ɗon watta ndey a mbile yagal noon goti tous ko tawata ko mbile yagal ala nder ton koko humbi ha humbi idan babu wujuhi l-ihram wa sifatihi damal fi geese bimana noneji horminago kon e mbaadi no horminamteno ko raɓɓiɗi kon o jangi fi ko hay ka muqaddimatul isiya o andini en ɗon wonde noneji no hajju mum horminorde mana noneji hajju mum ko jeɗuɗe kono ko annduɗa ɗon koy ko ɗum ko hina ɗum ala ko jeɗu tati ko fof noon ala noon ɗum ifrat ɗimmon ɗum iran tammon ɗum tamattu ko ɗi tati ɗon o juuli ihram haa ka yahuɗa inchallah ko ɗiɗo tati ɗiɗo fof noon e nawanandema hajjuji ɗin koy ko tati hajju mum ko wotu kono noon ko gollirte noon ko gotele ɗiɗo nooneji tati amma yaha horminaɗoɗa hajju tum a attoraɗi koyna hajju
ɓaawa ɗaylude hajju a gollaade ko ina hajju hajju tum wiyete ifrad ma hawtidira hajju ngun e umra on iwde ka fuɗɗoode ma ɗum sa addori goɗɗum e muɗum watta ɗuma atto wangaade masalla na sabtiya fuɗɗude e wawi fuɗɗade goɗɗum e mum wattoya ɗuma toon tammon ɗum yahugol waɗa umra ha gayna habbo hajju ngun ha ndu fewdo hajja wiyete tamattu ɗiɗo woni wujud ihram na amma sifa no horminorteno sifa horminaan kon ko gooto ko woni ko noone no gollirteno woni ko seddi seeɗa نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت قولي جنة لندو كونني عائشة رضي الله عنها صنع بي نغال نسيقرك ونيها تيو فاما لندو kono gandal landaki woto ko gorko wala ko sonnajo man jadda o wajada mo heddini o hendo e gamanene min Aisha yallahu yarloɓe qaalatu ɓe maaki خرجنا من يرتل مع النبي ولدي النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إتان حج وين تركه إتان حج بنلا وين مريكم يمفقدين كل أسيبو إني حجة الوداع ناوان بحج حج بحج روت كمبودو بحج حج فريضة كل أسيبو إني حج وين تركه كونه ونو كإنبودو بوين مريكم يمفقدين كما كنو خذوا عني مناسككم لعلي لا أرضاكم بعد عامي هذا يتي جنبا يتي أم كل جهاد جمونغ كوالين نغسا إن هاوتا دو باولي تاني أندو وني نون نينا سماك كلادي مويادي إكرام كوجو ما مودي إكرام كوجو كوي واتنين كل جدين كدينا كونغو جدين كدينا نعم فينا تينا يمن من أهل بعمرة أمر بنني عمرة كحج له كده سيون تو يهي ودي عمرة ها بيني حج كده أو حج حج مو هذا يوكو حج مو كون ويته حج كماتر ومنا يمن من أهل إونيد من أهل إونيد بعمرة عمرة وبمعنى أمير لبيك عمرة كل يوم نقول ومنا يمن من أهل يونيد بحج وعمرة حج يوم كفر ونيهن ونيقران ومنا يمن من أهل يونيد بحج حج ونيهن إفراد زماني نونيجي أني ما كسرون دون على جوال فوتورس أو حديث نبأ بينني كلام بس إهوار نقول برماكو وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج حج كحج لا بيودينو كون كلام كو بيبي كو جستيكم كحج عمره بيودينو كقران لا دوانو مسألة مما يجي صاحب كده في جوتنا ده كتوم بيننا كون هاتي ندوك أو هاتي ندوك فأما من أهل بعمرة أما أن يولي عمرة فحل ودكنتني باوكيني عمره سيدي بحج بنان سيدي عمره مهر منني سويه أودي عمره مغيني وهيوتي كعبة وانكي كلا بيجي يجاكل سماء مروة وفيك كما هناك كحل ما دكنتنا كلهم دكنتنا كم ko iwgol e horminango horto jonki horminango hande kadi wona e hajju o woni yer wo ko habbi ɗon ha hajju fuɗɗe haray mo wawi o wonɗo ga e ñaawo e ñaawoje ko harmani horminaniɗo hajju hunde ko harmani horminaniɗo hajju harmanama na wa amma man ahalla bi umratin amma man ahalla wa amma man ahalla amma on yewniɗo bi hajjin hajju tum ko ɗo woni ko serti ko andi horminani ɗo umra on kaw gayni umra on ɓoori ko watte on mo dagintinade golleji umra ɗi bonnugi on ɗum horminagol ngol wangagol ngol yewgol hakkude safa e marwa
mekka kon ma fe bato ko fawno yahugol Muzdalifa ala to yahugol Arafa ala to yahugol Mina ala ko fawno fof kaka kaaba ɗon lanni kaw gayni ɗum ɗon wo haray o wayi ka mo horminaaki huunde ko harmani horminaniɗo hajji ko harmani mo ala amma noon horminaniɗo hajju tum ma o horminani hajji e umra ko ɗum woni wa amma man ahalla amma on ƴewniɗo a sendinira ahalla mo ha mawɗon e ahalla mo ha sewɗo ahalla mo ha mawɗon gonno ko ewnagol ko ɗum waɗi si garoɓe lewru inna hilal yasalunaka anil ahilla na ɗo wiyama ahalla fi honno on tigi wowlay si on tigi anniyike o ɓornike coñciɗi o anniyike o ewnoto goɗɗum labbayka allahumma bi umra o ewnoto goɗɗum ko ɗon si inna ihlal bil hayil kabir na amma on ewniɗo bi hajjin hajju tum aw jama al hajja wal umrati ma o hawtiri hajji woni umra o falam yahillu ɓen ɗon ɓe dagintinanoki ɓaawɓe hewtude ɓe wango ka kaaba ɓe yehi hakkude safa e marwa ɓen kadi wanno ɗum ɓen ɗon ɓe dagintinanoki ko ɗum waɗi ɓen ɗon ɓe mekkotako ɓen ɗon ɓe mekkotako ɓe ɓortotako horminago maɓɓe ko ɗo woni ko setti ko ɓe wonda e ngon horminago ɗon ha ñande sappo ɗum haysi ko ñande goo juldandu ɓe horminigo ɓe wonda e ngon horminago ɗon ha ñande sappo ɗum ko wannonkiɓe e hajju kala ko harmani hajju ɓeɗe kon no harmani ɓe idan falam yahillu hatta kana halati yawman nahari ñande ɓoreyo ko ñalade o nder ñande ɓoreyo ñande sappo ɗon ɗin hadise o muttafaqun alayhi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar.